Bardыңар. Мектепте жақсы оқышты қалайсыңар ба? Жақсы баға алышты қалайсыңар ба? Жашоодо жақсы ийгилик жаратууну қалайсыңар ба? Анда жашап құлақ салына болды. Түз отырдық ба? Еркелебегіле, қайшаңдабағыла. Білем бардың чоң байдың балдарысыңар. Biz мектепте оқанымызда, лицейде оқанымызда досторубуз үшін еркелегенде эжикке түсүндүрүшөт эле. Эй байдың балдары. Силер мектепке тамак жегенде келесиңер. Десе байдың балдары десе, биякта отуруп биз байдың балдары эмеспиз, биз мындай эле жөнөкөй элебиз дейт эле. Бирок эжеке айткан сөз биздин сөөгүбүздү сыздатып койчу эле. Силерде азыр бирөөгө катуу уруп сүйлөп койдум, бирок эч кимиңди урушкан жокмун. Бирөөгө кол көтөрөйүнбү азыр эмне кылышасың? Сотко берсин мени. Эч ким ата-энең да силерди бакыргандан коркуп жашап атат. Бардың асмандан түшкөнсүңөр. Кимгедир кулак салышты үйрөнгүлө эми. Кимгедир башы ишти үйрөнгүлө эми. Атаң менен апаңды тааныйм көбүңдүн. Көбүңдүн ата-энеңди тааныйм. Менин балам лагерге барсын деп көбүңдүн ата-энең мен менен байланышуу жерге келсин деп. Мен да макул келсин, балаңыз жакшы болот келсин дедим. Келип туруп бир нерсе үйрөнүштү ордуна жөнөкөй тынч отурушту үйрөнө элексиңер. Мындай болбойт. Некоторые из вас говорят на русском, а некоторые из вас на узбекском или на английском. Без проблем. Но много языков знаем, но то самый главный язык мы забыли. Это язык тела. Адамдын денесинин тили. Хоть не знаешь русского языка, но у тебя уважение, введение в себя, это уже хорошее, это и есть самый нужный язык. Өзүңдү кичпейил жөнөкөй алып жүрүп. Дененин тилин унуттуңар. Maybe some of you can speak English, no problem. But you forgot the main language, the language of your body. Özüңдүн денеңдин тилин унутуп койдуңар. Кичпейилдиктин, жөнөкөйлүктүн тили бул дененин тили. Орусча билсең да, бирок өзүңчө оу жоктон монк түшөн көргөндөн токмокчойсуң. Бирок орусча билбесең да, кичпейил жөнөкөй болсоң, бардыгы сени урматтайт. Демек сен тил, дененин тилин жакшы билгиле. Ар бириңдин денеңдин тилин үйрөтүп атам. Түз отурушту үйрөн деп атам болду. Үйүңдө да ушундай кыйшаңдайсың, үйүңдө да ушундай жан баштап жатасың. Азыр мына жерде мугалимге каяша сүйлөп, мына жерде менин айтканымды кылбагандар ачык айтайын. Үйдө ата-энеңдин да айтканын кылбайсыңар. Анткени ата-энең мына жерге мага ишенип, Идрис байке, сизден менин балдарым бир нерсе үйрөнсүн деп сыйлап келди. Ата-энең мени сыйлайт, бирок ата-эненин баласы мени сыйлабайт. Мындай болбош керек. Бол деген söz, айтканымды кылбадың деген söz, ата-энеңдин да айтканын кылбайсың деген söz. Сабак баштайынбы? Даярсыңарбы? Бир нерсе үйрөнүүгө даярсыңарбы? Анда түз отуруп да экранга карап. Канткенде жакшы окуйт. Жакшы окуш үчүн келдиңер. Бир ийгилик жаратсам экен дедиңер. Караңыз. Кайсы бир атуулдун жаман болушу ошол мамлекеттин экономикасынын бир кадам артка кеткен. Кайсы бир атуулдун жакшы болушу ошол мамлекеттин экономикасынын бир кадам алдыга кеткен. Эми бул сүйлөм бир сүйлөм. Келгиле анда мен муну өзгөртөйүн. Кайсы бир баланын жаман болушу ушу жердеги лагердин жаман болушуна себеп болот. Кайсы бир баланын жакшы болушу ушу лагердин жакшы өтүшүнө жакшы себеп болот. Урматтуу балдар, арамда кимдир бирөө азыр жамандык кыла турган болсо, сыртка чыкканда бардыгыбызга сөз тиет. Мына бул жерде окуучуларга лагерь уюштуруп, бир бала ушундай кылыптыр деп, целый лагерьибизге сөз тиет. Ошондуктан бардыңар бир үй бүлөсүңөр. Бар бараңарда акеси менен эжесин жаман көрүп ура тургандар. Жокпу? Апасы менен атасын жаман көрүп сөгө тургандар барбы? Жокпу? Анда унутпагыла. Ар кимиң үй бүлөңдү жакшы көргөндөй, мынау лагерге келдиңер, бардыңар бир үй бүлөсүңөр болду. Мынау кичинеби? Кичинекейди сыйла. Анау чоңбу? Чоңду урматта. Анау ошондой тартта бири-бириң менен аке-өкө болуп, агай уруксат берсе чык, агай уруксат берсе сүйлө. Болбосо китебиңди оку бол. Китеп окумалары бар булардын? Колдорунда китептери барбы? Лагерге келгенден кийин бир китепти окуп бүтүрмөйүнчө үйгө барбагын. Лагерге күндө келип жатасыңбы? Целый лагерь убакыты бүткөнгө чейин бир ийгилик жараткыла. Жөн эле келип коюп тамак жеп ойноп жүрө бербей. Түшүнүңөр бардыңар? Лагерден жыйынтыгында ар бириң үйгө барганда эң биринчи орунда дасторконду салып жыйнап атканда ата-энеңе жардам беришти үйрөнгүлө. Ар бириң өзүңдүн төшөгүңдү жыйышты үйрөн. Өзүңдүн төшөгүңдү жыйбайсыз керек болсо. Ар бириң жеп аткан идиш тамагыңдын идишин жуушты үйрөн. Ар бириң үйүңө келген мейманга ассалам алейкум, кош келдиңиз деп салам беришти үйрөнгүлө.
Үйüngө келген мейман сага bir şokolad, bir жвачка берсе да, çoğun rahmat. Abdan razı oldum. Sizge rahmat degen rahmat sözü aytışты үйрөнгүлө. Demek kaytalap aytam. Үйüngө келген мейманга salam berişti үйрөнгүлө. Ata-enеңе salam berişti үйрөнгүлө. Rahmat aytışты үйрөнгүлө. Töşöңөрдү жыйышты үйрөнгүлө. Үйдү тазалашты үйрөнгүлө. Силер эмне кыласыңар? Эжем кылат. Апам кылат деп коюп отурасыңар. Колуңардан келеби? Улантам. Караңыз. Günümüzdeki okuucu sözü aytıp durganday, birinciden okup öğrenүүчү, ilim alуучу, kitap okuucu degen manini verir. Demek oku degen sözgö çığ müçösü ulansa, anan etişten zapatoç payda boldu. Орусчада да ошондой. От слова учиться. Мы оттуда и взяли слово ученик. И на английском то же самое. Study, from there we get the word student. Öğrenmek, öğrenci. Okumak, okuucu. Gördünüz mü? Bazı dilde bir değil. Demek sizler okuucusunlar. Okuucu da bir nerseni okup öğrenүүчү degen manini verir. Anda sizler hurmatlı yaşlar, lagerge gelip bir nerse öğrenip atasınlar mı? Ana olsun da okuucu olasın. Çok gelen kaysarlanıp, birin ayaka birin bir ayaka yürütürgen bolsоң, eşe söylüyorsun joksun. Teskerisince özündün adevin çok, naçar adevindi başkalarına biröge juktur atasın. Ona düşse böyle öğretken koy, ona erkelese böyle öğretken koy deyip, seni gör bana da erke boludu. Arı birin, bana o жерге geldin mi? Tüzdön güne, yaşına jürü güne. Bir nerse yürüyen güne lagerden. Gönele gelip ket oynayıp jürer be giren. Seni men talada kar küret otkan jokmun. Eşke çıkıp eşik şıpırtır otkan jokmun. Bolgany kitap oku, öğren bir nerseni, sabahında al. Bol. Muna jaka gelmegeningerde, lagerge gelmegeningerde. Azır uyuңөрдө telefon çıkıp, internet, televizyon çıkıp жатқан болатыныңар. Andan göre faydalı bir жерге geldiңер. Bırak faydalı bir жерге gelip, fayda algıla, bırak ziyanыңды бербегиле. Ziyanın şu жерге тие турган болсо, бар кеткиле анда. Özgörgөнү, bir nerse үйрөнгөнү келдиңер mi? Anda kettik, anda улантабыз. Okuucular, ekranı karayız. Mana bu жерде en birinci bizge көрсөтө турган nerse, atamdın baylığın көрсөtme. Ata-enеңдин иштеп аткан үйүн, особняк вилласын көрсөтme мага. Mana bu жерде en birinci көрсөткөн nerse, adamgerçilik, adep, ahlak, talim, tarbiyaңарды көрсөткүлө. Bilmegen nerselerdi öğreniş üçün geldiler mi? İlimge su savatkanlardı görsetküle. Çok gel olup kaysarlanıp, özündün tertibin yok, bütün de cemaatı buzup, bardı menen uruşup çıkmayın. Birbirine mamile kılalıp aytkensin, kara otursam. Nege? Antkeni үйдө дагы тууган уруңмен, ака-укаңмен да мамиле кыла албайсың сен. Үйдө телефон чыкып, өзүң менен өзүң жүрөсүң да. Өзүң менен өзүң жүрүп көрүп калыпсың, болду. Кимдир бирөө менен мамиле кылышты да, үйрөнгүлө да. Өзүңдүн bir тууган эжең, акең менен да мамиле кыла албай атабыз барган сайын. Telefon menен чыкойсуң, мектеп барасың, кайра келесиң, болду. Şu менен жашап атасың интернет менен. Экран карап. Ар бириң эң биринчи бизге көрсөтө турган нерсе эмне экен? 1. Okey, 1. Ukula. Mana o жерде en birinci men күндө силердин лагерде көргүм келген нерсе силерден бул силердин адебиңер. Түшүнүңөрбү? Ар бириң эң сонун адепти көрсөткүлө. Адеп бул жипаржыт сыяктуу. Атыр сепкенсиңерби? Атыр сепсең, сен атырды себесиң, бирок сендеги атырды башка бирөө жытпайт. Жаныңдан өтүп аткан адам жыттап, "О, сон жыттап, молодец" дейт. Куду ошондой эле. Мына ол адеп дагы атырга окшош. Силер адептүү болсоңор, машалла. Мына балдарды карачы, кандай сонун деп, мен силерди көрүп рахат алам. Балдар, унутпагыла. Bir nerseni жакшы иш кылсаңар, ата-энеңерге сөз тиет. Түздөн түз. Балам ой, молодец. Тарбия берген атаңа рахмат. Тарбия берген апаңа рахмат. Ата-энеңе рахмат дейт. Ата-энеңди тааныбаса дагы, сен жакшы иш кылганың үчүн ата-энеңе рахмат дейт. Şunday desin mi? Егерде bir nerseni jaman iş kılsaňar, senin ata-eneňdi tanımasa dağı, jaman iş kılgaның üçün, seni tarbiya bergen ata-eneňe alat deydi. Gördün mü? Bir nerseni uruşkan yok. Seni menen koşu ata-eneňdi koşu karga batat. Oşondan ar birin kulak sal. Ar biri kılıp atkan işibizge, ata-eneňizge biröler alkış aytat, je kargış aytat, Kuday saklasın. Alkış aytsın mı? Ata-enеңizge başka biröler ata-enеңe rahmat deyiş üçün ne kılsız gerek anda? Jakşı olsun gerek, dağı? Adepli olsun gerek, dağı?
Дағы. Жақсы мамиле болуш керек. Дағы. Иман болуш керек. Дағы. Адамгерчиликтүү. Макул. Дағы кайсы жакшылыктарды айтпайсыңар мен. Гигиена, таза конокторго салам бериш керек. Шүгүрүбүз керек. Дағы. Дастуркан салуу үйгө мемлекетке жардам бериш керек. Дағы. Акылдуу болуш керек. Апа атаны угуш керек. Дағы. Чоңдорго каршы сүйлөш керек. Дағы. Эгер атасы менен апасы иш кылып атса, Келгиле мен дагы жардам бериш керек. Дағы. акылдуу болуш керек. Чоңдорду угуш керек, урушпаш керек. Дағы. Акылдуу болуш керек. Акылдуу болуш керек. Кичинелерди урматтоо керек. Молодец, төшөктү жыйнаш керек. Дағы. Сыйлаш керек. Дағы. Эмгекчил болуш керек. Чекелерди уруш керек. Ай, mo жаш балдар ма уктум. Аксакалдар, дивандагылар. Көтөрмө аксакалдар добай, не? Жөнөкөй болуш керек. Дағы. Адамгерчилик, дағы. Мону шу. Ыймандуу болуш керек. Дағы, нактагылар, агайлар, Кичипейил болуш керек, сен. Акылдуу болуш керек, азаматсыздар, урматтуулар, уккула мени. Демек азыр санап айткан нерсеңерди кылсаңар, башка бирөөлөр силерди көрүп, ата-энесине рахмат. Мына баланын эсиге өкөн дейт. Маршруткада кетип баратканда эмне кылыш керек? Чоңдорго орун бериш керек. Жолдо баратканда эмне кылыш керек? Жолдо баратканда. Демек жолдогу аксакалдарга жардам беребиз. Дагы жолдо баратканда эмне кылыш керек? Бирөөнүн буюму түшүп калган болсо бериш керек. Дагы жолдо баратканда ошону сүйлөтсө. Жолдо баратканда. Жол эрежесин сакташ керек. Дагы жолдо уурдаса болбойт. Азаматсың. Дагы жолдо наушник тагып алып жүрбөш керек. Эмне үчүн? Машина сүзгөч мүмкүн, каш деген сигналды укпай калабыз. Дагы жолдо жүгүрбөш керек. Дагы ойнобош керек. Азаматсыздар, топ ойнобогулу, жолдо жүгүрбөйлү. Дагы эң керектүүлөр. Жолдо турбаш керек. Каерде турбаш керек? Ортодо. Азаматсыздар, карап туруңар. Жанагы зебрадан өтүп атканда, пешеходдон өтүп атканда кайсы жанган өтөбүз? Бизге жашылданган өтөбүз. Бирок ошондо да тезирээк өтүш керекпи? Мына ортодо турбаш керек деп. А биз эмне кылабыз? Секем өтөйдү, бизге жашыл жанды деп, телефонду кошуйду деп, монду. Демек жашыл жанса дагы, сенин жолуң болсо дагы батыраак өтүп кеткиле, чуркап. Керек болсо өтүп алгандан кийин эмне кылыш керек? Азаматсыздар, кантип рахмат айтып койсо болот? Кана. Демек жөн эле бурулуп, кана ордуңа туруп көрсөтүп кой. Уккуна, кана. Ана көрдүңөрбү? Жөн эле зебрадан чуркап өткөндөн кийин айдоочу турат да жана жердечи. Силер эмне кыласыңар? Рахмат деп монтуп койгула. Ошентип койсоңор, айдоочу да тарбиялуу бала экен. Ата-энесине рахмат үчүн деп айдоочу да сүйүнүп калат. Көрдүңөрбү? Эме, кээ бир айдоочулар жашыл светофор жанса деле айдап кетип калат. Ооба, андайдан абайлайсыңар, бирок жаман көрбөйсүңөр, андай кылбаңыз деп коюп өтүп кете бергиле. Отур, анан алар дагы үйрөнөт буюрса. Дорогага таш ургуз. Молодец, дорогага таш ургутпаш керек. Так, акара, Неле унутуп калды ол. Жолго тикелей кирпаш керек, Ошону кулап тутуп албаш керек. Так, алкасынан кармап бирөөнүн буйун алган болсо бериш керек, Машинаны айдап турса, телефонду кармабаш керек. Молодец, водитель машинаны айдап турса, телефонду кармабаш керек, ала башташ керек, Азыр туруп тур. Молодец, чоң ата жолдон өтүп аткан болсо жардам бериш керек. Мына, аз туруп тур. Малима, машина айдап кетип аткан адамды неме артыкка кылбаш керек. Молодец. Так, Айдачы айдатканда айнегине таш ыргытпаш керек. Молодец, все. Садись ровно, аксакал, давай, чё ты? Карды мейлеп атпаш керек, все, дальше. Я уконем, давай. Тихо, все. Жүгүрүп кетип атса, кызылда жүгүрүп кетип атса, токто, кызыл жан. Азаматсың, бирөө кызылда өткөн болсо эскертип коюш керек. Кое тур, машина уруп кетет деш керек. Давай. Зебрага киргенде токтош керек дейт. Нагы? Азаматсың.
Okulayım. Demek adep masalı. Şu ekranda kaytık oturun. Şu malıyız. Şu ekranda kararlar. Demek her birimizge kerek bolğan nerse en birinci bul adep, tarbiya. Her biringer lagerde maga en birinci orunda adebiңерди көрсөткүлө. Kana sizlerge ateneňer kanday tarbiya bergen? Kana bir göröýün şunday. Tüz oturmaz şunday, var mı? Ananın atenesi sağ naşarra olsaydı, çota atenesini uyat kılıp atan. Bir ekönündü görüp atam çota. Tüz oturuşta müretpöptür apaňar. Ataňar tüz oturuşta müretpöptür. De uyat bolmaşyňar gerek de tura. Gördüňer men sizlerdi karap, tüzdön tüz ateneňerge çeyin söz aytып atam. Kara, muna bir ekö bala aýağa estüken atenesine rahmat. Ana ala kıyşanda oturat mana dağında ile can başlap jatat. Bu atenesin normal tarbiya berbegen aşağı bir ekösünde. Je lazermen munda kösüzde toksuyum seyir de munda kılıp. Öy tüz oturduk kana. Gördüňer mi? En birinci nerseni körsetdiňer maga. Bardyňar ateneňerge rahmat. Gördüňer mi? Muna apaňar ataňar sonun tarbiya beripdir. Hem tüz oturup ýa karadyk. Uykusura var, esneme. Kıyşay var. Men har birin karap atam. Kebirin onda oturma. Kebirin bunu oturasın. Çok. Kebirin can başta oturasın. Cemin de sizlerge can başta oturup savap berem munda kılgala. Bolar munda kılgala. Bolmayt da. Sizlerdi sıýlap orduman turup har biriň menen süýleşip atgandan keyin anda har biriň meni karap durla. Okula. Oturduk. Ulan sen, beri kara. En birinci maga görüşede turgan nersiňer emneken? Adep. Anda adepte ol oturgula. Ekranda karadyk. Mına ol bir senin adebiň. Mına ol senin ateneň. Mına ol senin tanışın. Mına ol senin ateneňiň baylygy. Mına ol senin tuğan urug'uň. Mına ol senin okudagy iýgiligiň. Mına ol senin diplomuň. Ekranda kança sifra boldu? Миллион. А сколько будет, если ноль убирать? Ну, а сколько теперь? А теперь сколько? А теперь слушай. Давайте. Я на нулях не трогаю, а если единицу уберу, что будет тогда? Ноль. Слушай внимательно. Укуланда. Эгер де адеп жок болсо, если у тебя нет воспитания, то пускай ты сын богатого человека, пускай ты самый красивый человек, пускай ты самый богатый человек в мире, но передо мной ты уже ноль. Şunlar mı? Oy balдар. Sende adet bolbogondan keyin baydın balası ol, prezidentin oğlu ol, deputattın oğlu ol, kimning bolsoň bol. Senin özüňde adet bolbogondan keyin nolsun boldy, hiç kimden aldın, nol etsin. Oşondan har biriň oğalla. Okmayı tuzatırayım. Ataňdyň yaşap atgan üýü menen, o asatňak villa kvartira menen, ataň meni жүрgen Lexus menen maktanbagla. Düşündiňermi? Keýir okuwçylar bar, atası şunda jip menen mektepke alып koysa, dostlaryň aldynda momdagyly baş bolady. Lexus'tan düştü. Ya Lexus ataňdyky. Sen özüňdeki adepdi göröýçi maga. Adep, talim, tarbiýa bar, kana. Kana tüz oturup ateňerdi ýatyldy. Tüz oturup. Men az seminardan keyin bir iki baldardan aýtam, agay. Atenesine menden salam aýtyp koýs. Что так нельзя. Olata. Ar biriň pikir aýtuunun söz süýlenün çeberi bolgula. Mana o lager bütken göçen kitap okup, agaýlar ar biri menen süýleşgüleçi biz o ýüzde aýta almaýtybys. Kitap okup alyp ne bolup duran desek, o eme baýa eme bolup bana, şu eme bolup bana, iki eme bolup bana, eme bolup durda ýüzde. Tunda otursaň eme o eme öyle jüreýärkes garay. Okugula. Okugula kitap. Kitapta okup okuganыңды düşüngönüňdi aýtyp berin har bir agay menen. Bular gruppa bölündü. Har bir gruppa. Özüňdiň gruppaňda har bir iýgilik jarak boldu. Agay eken aýtgan kılgan. Stalovoyda çurkova, tamakka çurkova. Sen tamakta çurkap açka kalganda bir-biriňi türtüp atgan bolsaň, men berakta garap, beçereler, üýde atenesi tamak berbegen eken da, ama beçereler aç apat ömürü tamak görbegen eken da. Demek tüzden tüz ateneňizde uýat kılıp atasyňar bu jerde. Demek har bir baskan turgan jeriňerde ateneňerge söz alyp berbegine. Har bir baskan turgan jeriňerde oýlanyp жүрgüle. Köçede svetoforda peşahatda ortada tura berseň, je jana peşahatda jürüp atgan jerde dagы bakyryp biröleri türtürdirseň, albatta ateneňerge söz aýtyp, sen ateneňe tarbiýa bergen ateneňe alat diýdi. Oşondan ateneňerge uýat kılbagla. Ha, milyon bolup turdilar. Aslında eğer bir de alıp koysa, adep yok olsa, ana bardık dostları, ana ateneleri bardık adamın koyup var. Eň tora. Gel, turçu, aýta goýçy, ne bolup dediň? Okula.
Mına жерде бирди алып койгондон кийин бирде эгер адет менен калгандарды адет менен тарбияны алып койсо калгандардын баарын башка жакка карап калса. Demek adep menen mana o жерде birinci adep menen tarbiyan жок bolsa anda баардыгынын жанында кадыр баркын да ноль болуп калат экен. Мейли сен президенттин баласы бол, депутаттын баласы бол, ассамблея виллада жаса, атаңдын жип лексусу болсун, ким болсо болсун, баары бир ноль болуп калат экен, Асамат. Отур. Адепти болобузбу анда? Улат анда, карап туруңар. Балдар, сөз сүйлөнүп, пикир айтуунун чебери болот. Демек, китеп окугула, окуганыңарды сүйлөп бергиле. Мону жерден лагерден үйрөнгөнүңөрдү кечинде үйгө барганда апаңарга, атаңарга айтып бергиле. Түшүнүңөрбү? Макул анда. Бүгүнкү лагерден ким эмне үйрөндү, эмне айтып берет апасына? Так? Улайынчы? Ким? Айт агай. Ага, үйрөт, көп нерсени үйрөттү ошо. Мисал үчүн, бирөө айт. Бир-бирлер, Адепти болуш. Адепти болуш керек экендигин үйрөнүптүр, бүгүн апасына айтып берет экен. Так? Дагы? Адепти болушту, урматтуу болушту жана Урушпаш керек экендигин үйрөндү. Үйгө барып урушпайсың үйдөгүлөрмү? Анда карагыла. Үйгөргө баргanda сенин компьютериңе, сенин сумкаңа үйүңдөгү укаларың отура алган болсо, ушунда барып, "Карабай сумкам!" деп демон кетпей. Силер урмагыла өзүңөр бир тоңала. Эмне үйрөндүң бүгүн дагы? Ассалам алейкум деп атам. Демек, үйгө барганда ата-энеге ассалам алейкум, үйгө келген меймандарга салам бериш керек экендигин үйрөндүр дагы. Башына айтаса, атасын айда коймок. Таштарды көчөгө алпаш керек. Эмне үйрөндүң бүгүн? Азамат, пешеходдон өтүп атканда телефонду карап ортодо тура бербеш керек экенин үйрөндүм, Атага, атама көп помогать. Молодец. Атага, апага көп помогать этишти үйрөндүр. И теперь будешь помогать, да? Молодец. Так? Анан жиптен түшүп атканда анча кыйын. Атасынын жипинен түшүп атканда кыйынсыбаш керек экен. Дагы? Бирөөлөргө кычып өзүнчө крутой болуш керек экен. Сону үйрөндүм. Так, дальше. Аркадан угай, болсо. Чоңдорду урматташ керек экен. Давайте, чоңдордун угайчы. Аксакалдар. Аксакалдар. Чалдар. Жол эрежесин сактап, адеп аклапты сактап. Жол эрежесин сактап, адеп аклакты болуш керек экендиги маанилүү экенин үйрөндү жана үйгө барып айтат экен. Дальше. Натпсалды аксакалдар. Жок бай аксакалдар. Акайлар болдур, дальше. Так, Төшөктү жыйнап. Молодец. Өзүң төшөк жыйнаш керек экен. Адамдын эң биринчи адеби болуш керек экен. Так, Молодец. Ата-эне үйдө иштен таштап кетсе, жардам бериш керек экен. Чека. Молодец. Кимдир бирөө сага бир нерсе берсе, рахмат деш керек экен. Үйгө меймандар келип, силерге шоколад, чупа-чуп бир нерсе берсе, рахмат дейсиңерби? Все, унутпаңдар. Дальше. Чоңдорду сөкпөш керек экен. Ата-апалар менен урушпаш керек. Ата телефон көрсө машинада, ач керек телефон. Да, телефон это мешает, да? Эти акасы урушпаш керек. Все, хватит, опустили руки. Все. Дальше продолжим. Так, молодец. Көп кийген, таза жүрүш үйрөнүңөр. Тишиңер жүрүштү үйрөндүңөрбү? Ваннаны таза кармаш керек билдиңерби? Дальше. Карап туруңар экранда. Өзүн таза кармап жүрүш керек экен. Кийимиңерди таза, ордуна иреттеп коюшту үйрөндүңөрбү? Ар бириң өзүң үйүңө барып, өзүңдүн шкафыңды, өзүңдүн кийим текчеңерди бүгүн барып карап койгула. Түшүнүңөрбү? Иреттеп, байпак кайда, майкаң кайда, футболкаң кайда, баарын иреттеп коюп койгула. Китебиңердин текчелеринде иреттеп койгула. Сумкаңардын ичинде текче иреттеп, өзүң сабак кылган столдун үстүндө иреттеп, бүт нерсени иреттеп тактагыла. Анан ар бириңе дагы бир нерсе айтам. Даярсыңарбы? Бир тапшырма, бүгүн үйгө барасыңар. Кечинде ар бириң уккула. Эртеңки сабакта агайлар сурап коюңуздар, кылды кылбады, анан мага айтасыздар. Бүгүн үйгө барып кечинде атаң, апаңардын баардыгын үйдө кечинде баардыгы жаткандан кийин акырын келип бут кийимдерин алып кремдеп щеткалап татуулап коюңуздар. Болду? Даярсыңар бүгүн? Бүгүн кылган сюрприз кыл. Эртең менен атаң жумушка бараткан кезде бут кийиминин таптаза болгонун көрүп, "Ой, карындайсың, муну ким кылды?"
Degende, ata men kıldım jaksarıp kelingez deseng, oy canım молодец. İyi, papa taksiyle radıysa. Samım canım demez, kreminen kal. Все, дальше. Ulan sen. Teknologiya. Ana aksakadar kılasın ya. Bu kim fikirinde tozlaysan mı? Agay, Aa gündeli. ata Gündeli ha? günde geçirek jatat. Günde geçirik jatat. Anda puska geçirik jatsa sen jatkanга чейин kılıp koyar. Sen engin jatıyorsun. Zato. Все, karadı yani. Ballar. Kiyingende, kiyimingerde jaksına giygile, taza giygile. Şımыңарды жерге сүдүрө өгүлө. Кийимиңердин жеңдерин момунтуп, чозбогула. Kiyimingerde taza giygile. Kim söylüyor lan dedi. Ay. Bizim Athena öz işte Bible. Hay. Ya. Bizim Athena öz işte Bible. Конечно. Hay. Үйгө барып, сабактан тапшырма кылып атасыңарбы? Предметтик сабагыңарды да кайталап, үйгө барып, математика, көбөйтүүнүн жадыбалдарын майда кыласыздар, жаттагыла. Же азыр бир экөөңдү өзүм эле каалап, бир экөөң тургузуп туруп, көбөйтүүнүн жадыбалынан таблица умножения сурап берейинби? Азыр көрөм азыр анда. Сага берейинби? Өзүм билем азыр кимге тургузам. Колуңарды сүйлөме, өзүм тургузам азыр. Кимди бирөө тургузам азыр. Любой билесиңби? Көрөм азыр любой. Азыр мен бирөө тургузам азыр, жооп бере алам экен, жок көрөм азыр анда. Мына лазер кимге барып бетине тийсе ошо киши турат дагы, ошо киши жооп берет азыр. Оксаган тур. Так. Сен боло, хорошо мен акырында сен өсүрө. Так азыр кимден сурамайдам, карап туруңларда. Лазер кимге барат да, айланып атат, азыр айланып атат. Ким бирөөгө токтойт азыр карап туруп. İçinde mama toktoğuz ekan deb otasыңар, mama toktoğuz ekan Xudoy. Azır. Anda ketdi azır. Lazer kimdir biriga to'xtaydi azır. Mana. To'xtadi. Tur o'rningga. Встань, сказал. Итак, задаем вопрос. Kim ko'ydi? Ne? Tushga turma, ko'y. 9. Садись, ты чё, братан? Так, все, хорошо, хватит, сядь. Отыр. Лазер азыр кимге токтойт экен, кимисин азыр көрөбүз азыр. Так. Кимге токтойт экен лазер көрөбүз азыр. Айланып келди. Встань, сказал. Итак, задай вопрос. Я, 7. Жатырган сакаландар. Сейчас. Башкадан берсинби? Я. Задай вопрос. Сен сөйлеп қой, оны бакин. Кто сказал тебе садиться? Все, тихо. Bir sıra vereyim. Git. 8, 4. Тихо. 32. Молодец. Қолчақ болғанlar. Все, нашел. Итак, лазер беремен кейінгі сұра күндер өткен. Тихо. Что сказал? Все. Теперь задай вопрос. Четыре сұра береді, не? Кет. 4. 7-ге 3-ті қосты ол. Қанша еді? Көйтші десе. 7-ні 3-ге көйсе. 1. 2. 3. 25. 21. Nasıl olsa öteki? Давайте, кольца yapalım. Молодец. Все. Он довольный садится. Все. Теперь тебе задаем вопрос. Не. Мына киши мен так, угал тихо. Сұра бер, кет. 6-7 4. 30. Bildi ya. Тұрдық. Сұра береді. 8 на 8. 64. Молодец, қочақ қойған. Все. Болды, ұлады азыр. Экран қарады. Ой, болды, тұрдық. Қана баяғы воспитание. Атенез уяқылауыз lazım mı şeylerinde? Кто читает? Все. Түзө тұрдық. Асақадар, не? 90-дағы чалдысыңар ба? Қишай беліңер олып кеткенде. Түзө тұрғанға жарабайсыңар ба? Қана түзө тұрдық? Ұлатамен. Тапсырма атқарып атқанда. Қарағыла. 21-ші қылымдың манқұрттары
Okuu jana жазуun emes, үйrөнүүnү үйрөнбөгөндөр болуp саналат. Tamga bilbegen menen, karagına, tamgаны tanımagan menen, kitap okuvagan adamdın darajası bir değil. Ana tamga tanımagan üçün okuyaydı, birөө tamga tanımasa dele okuyaydı da, barbi, ekö bir değil olup kalat. Oşontan, үйdө dagı, köçödө жүргөндө dagı, mektepke arasında talagar, mal bagasın kayırda olsa da, janыңarda kitap alıp жүрgülö. Kim lagerge bugün kitap alıp geldi, özünün janına kitap men kelgendir var mı? Kolu koyup kovalatsa? Tak, evet. Kim o жерде игрушки играет, трикет там. Аштырып bakalım. Oğul turlar. Tak, kim жақсы көргөн китебинин атын айтатанда, кеттик анда. Кайсы китеп окуйсуң? Азирет Али деген китепти окуйт экен, так? Гарри Поттер, так? Азирет Умар, Ali. Книгу. Пайгамбарлар тарихи. Dinozavr. Bir ayet, bir hadis. Kim? Gravity Fall? Молодец. At kime? Yer jönünde. Kur'an. Götür, Kalabok okudu, ne? Kalabok. Kaç kitap? Kur'an. Peygamber jönünde, Zivanlar jönünde. Allah'ın bilgin gelin. Peygamber jönünde. Çıngiz Aytmatov. Ensiklopediya, Aybelik. Baldardı gitti, ona jön, aksakallardan sorayın, turturlar. Çalдар. Hadi divanda oturganlar, bir çetten. Davay. Matematika. Tabiat. Ya. Peygamber jönünde. Ya. Ne gelmedin de o любимый книгу скажи. А? Энциклопедия, Что на сердце легло? Нет. Что на сердце легло? Что на сердце легло, нет, что на сердце любовь то корма. Все, дальше, давай. Жақсы көріп кетейін. Пайғамбарлар тарихы, Түште тұр, Білімге ұмтылу, Ne değil? Namaz kitabı, dальше. Техника, все. Ulan da uzanda. Bir hadis, bir ayet, bir okuya. Üstüne atıp güneşki cuma, хорошо. Так, boldu. Ekranda var. Mına ol ağay aytıdan. Unutpağıla deyt. Ne bunlar öz olunca turuyla gidiyorlar. Analar kimden soradı cevaptı? Kim ruhsat verirse baskan ayakta ketken. Nege öz olunca girip çıkacak bunlar, Bu ne degen tarbiya? Ağaydan sorap barıp. Ağaydan soraş gerek. Baldı men sağım to'xtatayından da bunlar zerikpet to'xtaydi. Tüze oturgan, sağım bütün de kaldı, karap oğlu ekranda. Unutpağıla. İyiliktin en oңой жолу tapşırma, atkarı. Kimdin ekinci çeyreği jalan 5 menen büttü, kol ko'tariladi. Jalan 5. Bir de 4, bir de 3 çok. 5, jalan 5 çeyreği. Tak, 1, 2. Bir 4 boşa götürme. Tak, kimde jalan 5? Zaman. Jalan 5 kadar da. Jalan 5. Tak, jalan 5. Anda mınalar ekinci çeyrekte jalan 5 men bütürdü. Bir kol çağı koğulatçılar ha. Anladın? Keyinki sıra verelim. Tamam canım. 3. çeyrekte jalan 5 menen bütürem degenler kol götürüp koğulatçı. Ana o böyleydi ha. Onu aksaklığa barım. Çok siziz. Ya. 3. çeyrekte jalan 5 men bütürem degen niye çok var? Göz yetmedi. Loh. Ne niyeti o? Daha işte mınalar koy götürgönler. Özüngөр gözüne bir kol çağып koyalım. Bana de şöyle dur. İşte otur demen. Yine ona көрсетпегендерге de bir kol çağып koyalım 5 şekersiz. Şöyle. Ya kol çağып koysun 5 kol üstünde oturuyor mu? Hareket kılayım mı ona? Güzel.
Kettik, ekranı karadık. Baldan, iyilikli olunun kuralları, bul şıltonu sırttan emes, içkeriden, özünden izle. Arbirini kuval. Men o, jakşı okuyun desem, apam da kitap vermeye koydu, apam da günölü verin. Jakşı okuyun desem, ukam da o, deptirme, çiğip koydu, ukam da günölü verin. Sen bir nersen iyilik jaratını kalasan, ailenandakilar hiç kimdi günölü verin. Jakşı okuyun da, köçeyinde, taşıma kılayın desem, atam men apam da, o ayılga çoğun atamlarını apam taşak koydu, işilde bir ölüm günölü verin oldu. Özün günah görsün boldu, hiç kim günah göremez. Sen iyi kalmadasın, ankeri sen okuma yatasın, oşon için. Oşondan boldu. Bugünden başlap hiç kimdi günah göremezsin görmü? İyilik jaratamız mı? Anda oşonda oldu, sizlerge tamak jeygen kişilerge bayan. Oşondukta aldığınlarga tamakты koyup alıp durup, men bu tamakты jeyelmem dep tamaktan korkkan joksaňar, oturam. Men jep koyam bunu az ördep durup. Dağı berin dep durup, dağı koş dep deşedim go. Bu da şonda öyle, muna sabakты men az jakşı okuyum men. Jakşı okuyum men gerek bolsa. Agay dağı sura berin. De oşonda okup bolar. Ha? Eme çoğadan үйүнөн калтырып койду эмес, өзүнүн варианттарын таап анайын башка. O da. Çoğatan uyuna bara turgan bolsa kitebinde balık var. Kimde neresiz de var? O. Niye? Bu okul baba kameranı cevap. Kim? Ya, çakpaçı. Siz oturca. Şapka benim. No. Tak. Demek sabah kılganda iyilik jarata turgan bolsa, birinci iyilikke işengile, atkaralganга maksat koygula, anan keyin plandu iştegile. Karagıla. Bir nerseni mümkün emes deseng, muhacir jakşı kapma. Kara tüz oturduk. Tüz oturduk dedim. Men sabah ötbeli otursun ha bol olaydan da. Tüz oturduk. Moğol aytıp koyun anan getirmeyi. Tüz oturduk kana. Bayağıda tüz oturduk. Can başta açın. Koluna tayanba, soyanba. Agay. Agay. Erten dağı uğrak oldu. Da. Tüz oturduk kana. Ekranda karadık. Bir nerseni mümkün emes deseňer, bir nerse mümkün emes de oylasoň, men oşonun ne üçin mümkün emes ekendigini dalilley başlayt eken. Bir nerseni mümkün deseň, men oşonun ne üçin mümkün ekendigini dalilleyt eken. Karap durma. Beç oşonda. Özüm de gelmeyeceğim. Gel. İşte işte. Ayzen. Tak, men muna balaga suro berem, karap durma. Sen iki kolundu başına koyup mıntep durup. Anam bir butun aldaga götürüp durup, bir butta oturup duralasın bu jok mu? Yok. Gördün mü? Bu meşmen oylanda jok dedi. Bu tura oyladı mı? Tura oyladı. Ankeni bunun dene sen denin bile özü bilet da. Bu tura oyladı. Anda keyin suranı berem. Sen kudusunda bir butta oturup duralasın mı? Bir butta sen. İki kolun başına koyup, bir butun aldığa sonra bir butta oturup duralasın mı? Yok, buldağı tura oyladı yok mu? Tura oyladı, özü biletti, özün butu özü biletti, sen butun bile. Ha, sen oturup duralasın mı? Turun da biraz öyle. Кто теперь сказал, что садиться? Встань. Kana, buna oturup duralarken bir görev için. Kana. Yok. Bak, sen oturduk, içerisinde oturduk içerisinde. Sen, koytuna beni, o aksakallardan sorayım. Aksakallar. Kim o olacak da? Gel. Gel abi. O aksakal gelir ha. Başka bir tatlı. Oldu, aksakal geldi. Oturduk. Хорошо, сейчас проверим. Oturgula yeme. Bana ol jigit aksakal geldi, aksakallar ökülü olup geldi. Aksakallar neyin kişileşken? Kana, iki kolda başka, bir butta aldığa, eve oturup durasın. Kana, hop, oba, koça kola, mına. Değil mi? Buna oturup turalan dedi, tura oyladı. Buna oturup turalmayın dedi bunlar, tura oyladı. Oldağı tura oyladı. Eve oturdu. Çok anan gel. Oturla anan gel, az apsat duram. Otur, çok, okula beni. Demek, hazır ona aitti. Bir nerseni kılalam de oyladı, tura oyladı, oturup durdu. Mına yok, cevap ben oturup turalbayım de oyladı. Bunlar dağı tura oyladı, bunlar dağı tura. Emi oturla, ola, emi kara ola. Demek,
bir nerseni kılalam dep oylasaňar, deneň oşuga jarasha hareket kılıp işleyt. Bir nerseni kıla albaýym deseň, deneň de any kıynabaýt. Mesal üçin oturup tura albaýym dep oýlaganyň üçin deneň de kıynalgan jok. Kıynal ne kılasyň, oturup tura albaýsың da, tura da koýup al. Şu menen şoňa sabakda okuy albaýym deseň, kıynal ne kılasyň, okuýla goýaberdim, şu menen içiňde türeberesiň. Oşondan sabakda 3-nji çerekde jalan 5 çıgaram degenler kana? Men. 3-nji çerekde jalan 5 çıgaram degenler. Muna koluňardy küçüň jetse kötergile, kalpele köterelim maga. Özüňe işensen köter. İşenesiňermi? Anda bol, malades. Kol düşürdük. Evet. Jalko bolmuş gerek. Oturdular. Siz oturduk. Evet. Hurmatly balдар. Demek sabak kılıp atkanda har biriňer özüňerge şart düzgüle. Karagıla. Momunda ýyzy çuğun içinde sabak kılbagıla. Ekrandy karagıla. Demek sabak kılıp atkanyňarda hiç bolbosa karagıla. Momunda ýyzy çuğ, muzika, kompýuter, tamak jeba bir nerseleri alaksybagıla. Sabak kılıp atkanyňarda muzika okpa, telewizor görbe, ırykpa, başkalar bilen süýleşme, oýnaba, telefondun için çukulaba. Sabak kılıp atasyň. Sabak karagıla. Başka nerse bilen alaksybagıla. Düşündiňermi? Koldan gelemi? Başka nerseler sizlerge toskol bolmasın. Mına bunday nerseler. Kevirgiler var mı? Muzika koygan çoğu sabaklar. Televizor sayıp koyup sabaklar. Anda emes. Bolboyt anday nerse. Ana şondan tuğra düşüngülü ballar. Emnelerdi unutabız. Karagala. Eger de ekranı karap turula. Okuganımыздın 10% esizde kalat eken. Alemi okup anı ukkandarısın 20% esizde kalat. Körgöndarısın 50%. Alemi körü ukkandarı 70. Alemi atkargan bolsa anda öse 90%, başka birölerge üýretsek anı, okup bardygyn başka biröge üýretsek, mana şunda gana özüzde 95% ilim galat eken. Oşondan baldar üýrengeniňerde, bilgeniňerden bardygyn jönel okup kalıp ketpey, anı mojerden lagerde üýrenip, üýge baryp, apaňarga, ataňarga, ökeňerge, eje garydaşyňarga aýtyp bergiler. Düşündiňermi? Anda sabagym şu menen bütdi, hurmatly okuwçylar. Tapşırma sizlerge bugün üýge barganda en birinci ata-eneňerge salam berip, tamaktan keyin dua kılıp, bismillah menen başlap, ata-eneňerge rahmat aýtyp, üýdi tazalaýsyňar, töşek jyýnaýsyňar, üýge gelgen meýmanga salam beresiňer, ata-ene sizlerge bir nersesine rahmat aýtýar. But kiyimlerdi tazalaýsyňar. Düşündiňermi? Kim ruhsat berdi sizlerge? Otur. Ben kışa adamla apamda gelgende assalamu aleykum. Malades. Tak, sorular barmaga. Oh. Adam sinopunda biz Allah televizyon etmiş ortamında ağay sözlüklere yönetmek için hoş geldin. Üýde de ata-eneňerge sözümüz bagla, he? Ana jede kol götürdük, değil mi? O kadar. Şşt götürüldü. Şu da. Arkada ekran var. Turul hele. Tur ekran burada kanda. Ekran tur. Tur değil. Tur. O işe de kaldı. Bana tur. Ekran beklemeyeceğim ben. Irda peresin abi. Kol tez. Götür la. Berkemeyeceğim la baba. Götür la. Ekran ırda peresin. Ben de hoş gördüm. Ana kasır da jakşı görürsün sen. Ey oy işini olmayan jongoy zaten men sen jakşı görüp jakşı görüp otura. Sen men jakşı görürsün mü? Oyda kayıt. Tak, gel. Dayı, çöz dostu şöyle o. Şöyle o zaman, kaysırdık, kettik. Kahve, tamam. Oturun. Muskası var mı telefonda? Yok. Arasana, bilgenler koşup götürürsün. Kim bilir? Ben. Normal oçu, he. Oçu. Kana kim bilir? Ben gelecek. Kana. Ko ver ve bo ver ve ne var kana? Sen bilesin mi? Sen kaç bilesin? Jönle oğasın. Anda canlı okup duruyor. He. Tamam. Sen bir yakın yakın şey konusunda bir konuştaysın. Edak. Listen, ladies and gentlemen. The popular singer in Kyrgyz Republic. Anne. Anne.
Anda kettik. Atın kim? Emir. Sen adın? Nur İslam. Nur geldi. Nur İslam ve Nur geldi. Rıdayıp Emir eköz tındayız. Ket. Baba yakın. Ben de tındayım. Sen kız balasın bul balasın. Kız bala bulsun getir. Yupka giyip getir ekon. Bilmesinden ana ekon koşup getirirsin. Davay. Yok sen жақсы көріп аласың. Анда екі өзі аласыз. Анда Nur geldi. Давай, Нурка, сделай. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня, а потом мою видео до утра. Это юность моя, звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня, а потом мою видео до утра. Это юность моя. Мы сегодня точно не уснем. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Затянулся глаза, тебя обнимаю в закат. Теплый со мной до конца, все мне не шагут назад. И мы стали длинны, но накрывает тоска. Теплый со мной до конца, и тогда Aldası. Nur geldi koç yapıyorlar. Nur geldi. Yeni sürpriz kocalar. А знаете, что будешь делать? Ну хорошо, что будешь делать? С деньгами. Ну что ты будешь купить? Моя футболка. Пусть деньги Я что там собираю забирать? деньги и хочу купить На карту. термоклей. Термоклей это что? Термоклей. Термоклей. И что будешь делать? Что-то делать. Это Разные там фигурки, да, будешь клеить? чинить. Сказала, что принесите их и будем мы делать что это. А термоклей сколько стоит он? 200. Все тогда делаем добавок. Что, 200 сомов добавил. Все? Хватает? Кончало, тянули, давай. Моя нога. О, братан, который сдал, встань. Эй, икон, мына икон айтқан біле баяғы. Шапка, который сидел. Тұр. Басына шапкаң шешкен бізді Давай, ты что? Вон. Че, друга? Все, брат ты мой подошел. И... Қай сердерді аттың әлі? Оның арқасында? Так. Свет жанып қой маған. Все, үшеуіңді танысыңдар бір-біріңді? Все, давайте познакомимся так. Танышамыз. Мен сен көргім келмей қалды керек. Давай, нормально делать, что сказал. Давай, познакомимся быстро. Так, таныстыңдар. Тихо. Өзіңді таныстыр, қолдысын, давай танышамыз. Эльбек пен Эмир достошат, давайте кучакташып бір-біріңмен, давай. Давай, братан, делай, что ты? Нормальный достосың, недовольный вид қылбай маған, нормальный достосың. Все, давай, братан, все. О, арқандан менен достым. Жоқ, шашпа жүкше. Все, давай, достошат. Давай. Sen de. Dostoş, давай. Вот здесь. Birbirinin kulağından öp koyduk. Все. Слушай, мен 3 достқа, 3 достостыға 20 сомдан ақша берем, болу? Болу, сен? Мен берем дейсің бе? Давай, сен бер маған. Қай тұрам да. Үшеуіңе мына 20 сом берем, қарма. Молодец, рахмат айтпен ау. Фотограф, бізге сотканы алып келіп, төртөз достар, суреттен жүріп, давай. Қолдан жеркеге. Қолдан жеркеге шығып, Ағай, мен тартып қойдым. Қана
kim tutar bir sürü? Давай. Tutar, смотри. Ne, karağına dostlar. Evet, садись. Все, karağına. Kaç. Jantı, bolmadı. Hey, götür deyin. Ağay taktap durun. Все, подружились, да? Все нормально? Все, ketdik, uchoni olchaq bo'ldi, do'stlar. Все, o'tirlayman. O. Kim? O. Eshak mingiz. Tush menga. Pastga tush. Все, ballar o'tirlayman. Qana, omin, duo qilamiz. Omin. O'tirlar, men duo qilaman. Men aytaman, duo qilaman, o'tirlar. Chin yurakdan alaqaning ardosh qiladi u. Omin. Ey, ben hafta kaç yedim diyor. Kaç yedim çok güzel. Teşten asarı doğalayım da. Birinci ay çıkarayım. Boldu kana. Amin. Allah Taala'm bardığınızın zihninizde açık kılıp faydalı ilim versin. Sizlere amin desin. Amin. Allah Taala'm atayla üstün ömürlerini uzun kılsın. Üy bile özgü bereke versin. Dostluğunuzu bekem kılsın. Bizge faydalı ilim versin. Allah'ım bizi yaman yoldan saklasın. Düşmanlardan, yamanlıklardan saklasın. Bu amin de otat amin. Arak içmeyle. Sigaret çekmeyle. Günah işlerini kılmayla. Üçüncü çeyreğinizde canan 5 alayla. Gelecekte Kırgızistan'ımızga faydası tiygen oğullardan bolaylı. Allahu Ekber.